Halimar evento for Kong versus Godzilla Titan Strike. Sedia tem que ser rabat Kong, ou sidra Kong a sair de cristal né, itla mafoti. Si rabat okay, Kong is release crystal dia side. Woi, babarak bro, fokus deh. Kilat please, kilat. Step. Wes kapse tilaya tau. Lihat ini kristal ya, dia usa lagi função sai da kristal. Ui, how speed hack. Oh, how's the speed hack deh. Wih, nice, gaya. Wih, Kong rilis ya depan. Lu telet lama putih. Wih, dirilis itu deh. Oh, kristal ada. Okay, wih, nice. Ora buat gaya tuh. Agora ini Rangel deh. Godzilla di kristal deh. Itu soy eba, soy di debits makas. Dia soy langsung eba dong. Koda eba dong. Wih, beredit di aksuetan salah deh. How cheater deh fokus. Gaya deh, guys. Kayaknya tuh halimar relate dia deh. Sanhok banget. Oke, komisi release kita. Dia Titan. Dia Titan kristal. Deh. Nomor 3. I got supplies. Oke, yoi coba. Tahu. Oke, kita buru. Terasa deh bro. Problema kita cheat on deh. Di foto di sini. Anjir, dia mesti cheat tuh Hogun. Dia mesti usah kristal deh. Bangke. Ada deh. Bangke deh usah kristal itu surti. Oke. Kristalnya nadi lalais kali. Oh. Barak kali tak tare di nadi lalais kali. Husi हो तो ये बेगला है. Emma. Wait.
sorry dulu. Anjir. Uskoto. Serang diri sih. Zona bahaya. Awa mati zona bahaya. Si revive balu tadi. Anjir. Oh, koran. Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Wait. Kurang bolu. Fall back to safe zone. Oke. Anjir, husi ini gimana? Apa tuh? Wis, jai boras. Oh, suruh tuh. Hacker bro. Masalah bro. Oh hey, boy terbe. Alay jig-jaga saja dia biru susah. Wih, anjir, ini be. Gimana ya? Leteng. Oh leteng. Oh, saya karena ada bang. Kayak dewa suruh cheater bro. Sorry bro. Liver Sanhok gaya kali here. What? Help! Help! Satu, hah? Oi, shit. Wait. Bibal galay. Sorry bro. State is horrible. Biarin dia sweet nih. Yo, Ima bro. This guy sini gaya dari sini. Oh, sini untuk teda. Lalu tetap. Jare. Jago. Mari. Dia lah yang tahu dia sweet. Yuhu. I demise. Tadi, berarti gaya. Cheat legal, si pensa tudo.